Edwonfo ma na mo ye campaign na mo call ho no menjai. Edwonfo ma na mo ye campaign no ne na kwasi mu NDC fo ma ni bre ya na mo kɔ no menjai. Menya bosumi ba ku bia no despite your busy schedules. Te said dem na mo kɔ constituency by constituency no. Fasade ne hye ho ne ehu se regional minister every month bia no oni wa pamfo mo twa constituency bi hu me ehu te said dem na mo ye campaign no. Saade we de ye mame. Dr. Frank Amoakohene, honorable regional minister designate. Oba every month yi ba ku so na say okay ene dem e kɔ manso. Bosumi we ene dem e kɔ kro from me kɔ ebia inshaye so. Te said the name ye campaign no. We are regional minister. Ma yehu menya regional minister abekɔ akɔtena office ni ehu. Men kan chem say we are so busy. Na mo ba beto abade a munye busy. Say we are busy mpokra na wo so nya because nipa na wo som no. Ma yehu as a regional minister. Ye onipa bebre wo hɔ a time wo mete regional minister. De watwa mu nkan a na ye radio so ni TV so. Onye visible. Edi na leader wuntimi nya visible. Edi na we leader why you so busy say nipa ntimi mben wo na emo medu elections de a obese nipa ben wo. Dr. Frank Amoakohene sesa e wo sa de no ho mame say 1 month bia yesi ho na constituency te say dem ye campaign mo nkɔ ho na mo ma nipa no hu mo na mo ntie